Thiko nini kuma minista wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki kwiranira kugacirithio kwa ugitiri icigo-ini iria ikoretwo igumirwo ni tharikira cia wici wa mahiu, mundu umwe ni oragitwo na njira ya kuhurwo rithathi kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet. Kwirikanite Felix Kimayo aratharikirwo akirithia mahiu mao, family yake igitariria ekinaĩ acio maracokire gwithara na mahiu matoikaine muigana wamo. Niliwawa, mimi ni Asla, nasomesha watoto wengi. Kijana wangu huyo angeenda Maseno na mwingine Wakabianga, wengine wako Pumbo. Wanyama imechukuliwa, ng'ombe na lima huko hakuna usalama. Aikari mwena uyu macakaite uhaguku wa ugitiri magitariria makoretwo magitharikirwo ni ekinaĩ methaite na micinga, riu makienda thirikari kuingirira ndeto eno na kumagacirithiria ugitiri na njira iria yagiriire. Incident ili happen almost 600 meters tu kutoka kambi na response haikufanyika ile timely na ng'ombe yote imeenda. Hamwe noguo family no ihoete thirikari kuhitukira ministry ya ugitiri wa thiini gukinyaniria kihoto kia mwana wao na oho gukinyukia makinya ma kiwatho kuri andu aria makoretwo magikuruhania na tharikira mwena uyu. Napenda amani. MCS wa West Pokot tumekutana na waziri siku 3 kabla hiyo ndege nyeupe kushuka Kipstone Kabuchai. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.